Kadorbar Shnong Maumlu Kabalong Kaway Niki Ilaka Bedan Benta Banseng ke Karkhana MCCL Nadu Basdang Kaloang Bakam Persha Ikarai Juga Sorkar Ban Pinki Imbiang Ikani ke Karkhana Tambana Kaliang Kadorbar Shnong Kanumya Dan Benta Shu Barkani ke Jing Thamujung ke Sorkar Habai Kran Bikinong Thok Bor Mentakasi ke Prat Regular Bear Arja Arpoi Hashalong Press Club Kinoyalam Juga Shnong Ki Bakintub Yu Acting Sordar Usordar Barim Barki Dekhor ke Executive Committee Kilong Bayakani ke Royal Ashim Kadorbar Shnong Kablalong Hakashita Reg Mentau Benai Nakliang ba kilai thu bakajete kular ne kalis agreement kalakut no house name 8000 khanyo berkumta ka dorbar kam ko banyadan bentalang bar ka sarkar ben imbiang e ka karkhana Ningyong ya government run kata kalau ada kestan ke jungi berpas kata ndrai benta namar ki digi jingi ya ki bangi ya kedua kam dai ko bangi compromise ndrai nyong ya ka sarkar toh ni mentang ya pelat happy penyak ya ka da ka piong fila government to ndai piong da fila da kinu ki modru ya perang tanpa kadorbar momlo kamelan benta hakata ka setup dan ya kata ka arrangement hakabe baru lu simmau nei penyai no penkut no ya kan hiran penkut no ya kan koordinat ka ba kinong song dan ni kinong song ka thang sora ki kan du kham kinong trei ki jong pi ki be imja na ka plyang ka jong pi penyam no ya ki ajing kermen no ya ki penyai kan ka kam syakmat kadai ke hedik ke jong pi penyo na ki raw material budang kam tam yung mausun ha penyai no ya kan ni ndrai ngi medan bentah kan ni ka serok ndai ladak hidon kam yang i hadian ka offer ka long open nila ban ya keren biang hakan nu berkom nomor ba ka agreement mentah ka long labs kala kut house nam arja khan nyau kumpala patai de kini kirang ba nila pa city bun sien ski ndrai hakata ka jing pa city na ru nam arja khan nyau ru nirang yo asyong ka preliminary round jong discussion ka long tang sisien pangin pat ya position ru tegara jo ka dorbar ka long kataru ya ka bangin sa pentip aning ila pentip sya o managing director jong ka cement factory jong ka MCCL ka bangi ong ba he should understand that katu ka draft ka jong ka proposed new lease agreement ka long menta ka ba la cancel ani ka pla anal kam ya kam sure but katu ka karai jong ka dorbar ka long ka historic ka override ru ya ka ni ka preliminary round of discussion ka bangi la ya shock Kilapan paru bahag jing shisha ke jing penki imbiang kalas dang na rukis nam pradap hindrai ke jing khang ti do yong kalakta jur ya ka karkhana nangta ke jing khang dam namar ke jing pang covid-19 ru kalakta kabapun kot sendan ke jing trekam kani ka karkhana ke ke jing on no ek boarding electric da ke MECL haunu banai bladap wara preng ke jing penmi yau klinka bar ke dobilan Kinoyalam kilong ru bakiwe par kirai bar ke jakran jaka dorbar shnong bak sarkar kilakut no arakani ka dorbar kablalong hakashitare mentau banai yang jengi tinggal ai ban hi bakal de ban nyai sakar den rela pe untar tadu historik to arterik to Februari kalau no sendaka MSB kalau no ingalai nomor bakal ka company ka pamsin sili ka bailai di kalau orang kerja sih nak try kita tak beda nak tu BM tu besok di kuota tu mati jam besok kalau ni bobon di mentang ni nak lihat juga luar ngomong ni bagi long tinggi rai bah ini akan tu ya sarkar bahkan penyanyi noi kan dia factory dah kan kalau tidak kan ka mood ka baka sulaman penyanyi kenapa kan rapat ya ka yo ka kuat ka jingka ya ka yi nontai ka pediam ki nontai ki konge ya ka thai ya ki no shashna ki jongi ka marka mafiti baga ke MCCL wat ka da hab ko ka ka khima soraru ndai ka lo kum ha ko la jongi mo mu ro ki mafi i bijawan university te na marka tahi yawan ha ka poru ba la ha ka jin thor da ka ra jong ka ba mo mu ro hi ka lo ha stare ki na ya ra ba ko no apa sarkar kan bat ke sitting la pelajar chief minister halor gani mentah mereka ka bede bat ka mentai ka ba ka ni ka mamlu kadan nanti long ya di promotion ya tu pat ni mentah namar ka agreement jong ka ni ka bangi assign bat ka ni ka MCCL menurut kosna mencuba tamun nadu ka sna ka ndai spa sampunyo ka kut how arja ka nyo menurut kosna kata 100% kalau ba ni extend ni ka renewal kalau mara ka 100% yang renta ada dulu ba kut arja kan nyo
Nilai ai kijing terus jaga ni company makanya banyawan biang ban snabat ka disagreement na ka ni ka promotion ka mati wigi bentar banyak ai di seka